Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi jun ni kwa ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani Israel le Iran anin bai thut mai kha ania US military tela ngoi thep ro tiang mai in hanron cha chok ta hau lo mai bok Trump chuan hei hi thil thra ni lo thleng tura bai sei po ani hek lawa Mase Benjamin Netanyahu hian du than tur dang anei lowani hatia chutiang kara chuan Gulf ram pani Bahrain le Kuwait lam Indo nei na kangkai tana missile la tepo tiri kani man hial chuti chu US telovin Indo na huam zawzo karonal chuak loi donani tin zirchiang tu analyst chuan lau thon na anaya achan chu US in apui lau chuan Israel hi kilthuma tanga han beiron na sat dona wangin a invention anring lo a invention lo chuan lo thleng ngai tur chiang sa oma nuclear war anhai chiang bal han ti top mai tin Gulf state ram pani te akan kai tron me ka wangin an ni po Iran drone le missile roll ka an him don lawa regional war anhai ti kha ani deu top to maya risk asang man hem hle mai Masa indona kalmek ka telveri lo US President Donald Trump chople chelin top ngal ro haron ti chu thlipu yanga thokbon bon lai mek indona chu atop ta thap maya mase ti aom chun jom ta hani engpo ni se kan video like le comment te kha milo ti sakle thau turin kan ngen cheu hani voin chamalampa khan the Times of Israel in report tan pek dan chuan Iran le Israel in dauna chu ti topri ani phota mase engti khuna po tran thar le thai din muna andinga achan chu Lebanon Hezbollah firfiak polten Israel hanla bei chunjom renga wangin Israel sipaite point khopuilian tak tair le ache vela air strike anla nei chunjom renga hetiang kara hian Strait of Hormuz area lampanga US military helicopter apache attack helicopter chu atlani hantia technical issue atokemi ti tele achan dang engwange moin atlange apache hi kathla kani jok tin zona tam tak om zui ngala mase US military central command chuan engma hemi chungchanga hian thuchua chiang hansiam lawa the Times of Israel chuan engma soifia na om lawani chuan apache tech helicopter hi iranemo an thlop firfiak polten an kap thla ani thaya crew member tero chu chanchua ani tin han report bok ani tichuan India time ma voin chama dar somle achan vevela update anei danin Washington DC akirle malokin John F Kennedy International Airport runway media ten zona hanlo zota President Trump chuan Strait of Hormuz bula US Army apache helicopter tla pilot tachu an thani hatia Trump chuan hethil thengawang hian tuma hliamanom lautin a soizui boka administration chuan voin tlailama report ati chuak donani ti a soilang bok ani heti meklai hian Iran chuan Lebanon Israelin Hezbollah holaka beipuya thakna chu topsan turin an phutani ti an pungnon lea Lebanon capital Beirut khopuya air strike nei chu red line ani ti an pungnon boka Iran nena Israelin beina chu ti toplai lokri nimasela IDF ta chuan Hezbollah an beina han topsan lawa Hezbollah firfiak polten Israel an beina han topsan chuanglo boka IDF ta chuan thuchua siamin Lebanon tair khopui bullokami chu an beidonani ti hriat tirin helai munatang hian mipuite in saseng tura hriat tirna anti chuak leta IDF thupong tu Colonel Vichai Adria chuan Hezbollah firfiak polten in ka hai thuthlung an bo chetawangin Israel sipaiten tharum thona manga man la kangayani hati Colonel Vichai Adria hian Hezbollah operative te an facility tele an ral thuam buloma piang tachu an nunna laoma an datina haniyang tin apong zui bok ani heti meklai hian eilat le Western Galilee vela drone manga beina anto kani ti hriat tirna siren tiri kania Israel beitu lian ber Iran chuan cholsan rima sela athui hruai firfiak le helpolte anla cha chunjom zelani ti nemhet tu ania the Times of Israel chuan Iran in a thlop Yemena Houthi hoten masa Israel air defense ten heng drone te hi anlo kap thani ti anpong juita hani hei baka hian Western Galilee lampanga siren harik na chan hi Hezbollah ho drone manga bei an nei wangania IDF te hian Hezbollah drone te hi an kap thla ti an soilawa he thil thleng hian thil ti chiat anei lawa
nun na chan le hliam po anom lo ani tin an puang bok ane tichuan India taima voin chamadar som pakhat tarik ma deuh hret khan The Times of Israel in live update anei danin Israel sipaiten Lebanon tair khopui chevela tanga mipuite in thiar chuak tura hanti na chu hun tiam chin jawin Israel Air Force 10 air strike an kalpuita bom thokna tak tak mai han manga helai hmuna hian chetna athleng nuala Lebanese media ta chuan area jaw tak huam chunga building tam tak chu ti chim mania bom puak na sa tak mai khu hian building tam tak chu akhu bovek bokane hante Israel le Lebanona thiltheng chungchang kan report masak na chan chu alelam lelam Israel le Iran ten vaukhana na tak nei chungin indona han top san wang ania The Times of Israel in an report danin Israel le Iran te indona thlipuyang maya hakalvung wanglai takin US President Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu avawna sa hlemaya boina hi tizual zelani chuan Israel hi Iran laka ama chawin ading donani ti arhila heiba ka hian Israel in Iran na beidon ti hi Washington chuan a hmaina hriat puilowa huntep terto taka hriat tir kan nia mase beipui thlak na chu tiziom turle titlem turin ngen na hanti chuak taringota chu chuan in dona hi tlemin atiziom ta jokani hatia heiba ka hian Trump chuan Israel Prime Minister nena bibi phim khura thajok chutilo chuan nangma chawin iding donani tin arhil non le bok ngani tichuan Israel hian Iran laka han bei puithlak na kalmek chu hrehle ma sela anti to pangai ta andu than reng wang ani talo ane Ajasin report an pek dan chuan President Donald Trump chuan heminua hian heng rampani te hian an mani ne na in kung kaina het tak nei in rem na kong honna ta na in biak na kalmek ka rem na thuthung siam chu andu veveni tin asoi chok zui bok ane mase Trump chuan heng rampani te hian in rem na thuthung le Indo ti top na chu du veve masala an at na hian rem na zonga thutluk na siam na tur chu ati khotla yani tin vaukhan na aron ti chuaka thut social lampanga ale lam le lam te hian kong pan hi thlan turan neya in ka haina Indo ti top ngal na le rem na kong zonga in biak na kaltir zel ania mase hriat thei anilowa at naimo thillo thleng thei thalo tak ale lampanga oma blockade thi om renganga chakna nasa tak nena in beina hathenganga chuan na takin Iran po hi anghong thayani tin final deal siamani lo chuan Iran hian na takin atur donani tin Iran laka po vaukhan na tak aron ti chuak bok ani tichuan Iran lampanga tangin thu chua anron siamta Iran chuan Israel laka bei pui thak na chu ati top toni ti anpuanga heti rol hian Lebanon bei ani chunjom zelani ro chuan nazoka malaka ni tur thu vaukhan na hansoilang tel boka Iran hian an thil phut anron zau hret boka ama kha chuan Lebanon capital Beirut khopui han bayani chuan Iran hi achedon ani tin red line ani thu te hanlo soitoa tuntrumai ro chuan Israel ne na in beina chu kan top san ri phota Southern Lebanon lampang Lebanon chim lampang rambung thanjong jong potalin tharum thona le thilti sualna lian tham om zelani chuan ama ayana sajoka in beina athleng ngai donani ti kan tiamani hante tichuan hemenhua hian Israel official te point in dona chu Israelin atop san donani ti anon soilanga mase officiala puanna nei main Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iranin vaukhana nena indona top thu anon soi hi aron changleta Lebanona Hezbollah holaka Israelin beipui hathak mek chu chunjom zel hani dona firfiak polta hian Israel an bayani chuan Beirut kan bei chunjom donani tin aron soi zui ngala Israel marlampang anron beina nen angkhat rangin Israel chuan chanlet na hapedona marlampang rambung then te anron bayani chuan dahiye bei anianga IDF hian Lebanona Hezbollah firfiak polaka hian mala chunjom zel donani hatia Iranin avau chu chiang takin anholani ti asoilang boka Iranin Lebanon le Iran injom tira Israel beitum na anaya piangin tuna thil thleng ang chia khan chakna na satak ama chon ngal zel donani hatibok tichuan tuna hian Israel le Hezbollah firfiak polte Lebanon ramchunga le Israel marlampanga te anin beiton tawranga hetiangani chuan Iran hi engtikhuna nge Israel bein halokir leang ti hi media thren khat ten zona hanai chu hanita Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Nizan Khan official takin Iran ne na hanin beina chu atopani ti aron puanga
heti rule hian Israel Defense Minister in vaukan na asoi ayana jok main tunatan chuan Indo na chuti topri ania mase Hezbollah hoten minron beinon leni chuan Israel chuan Tehran hi anwai le donani hati athu setrang hian Benjamin Netanyahu hian Indo na hi ti top chu arhe leti achianga tunatan chuan Iran kan beina chu ti top aniri phota heng panhi Tehran le Hezbollah holaka beipui kan thlak na chu ala top lo hatia Israel chuan aram bei ani chuan achang le chunjom zeldon ti apong boka tundin huna helai huna in ka ton na chu ti topri ania achan chu Tehran firfiak sarkar chu nataka kan khoi nuwa min beile tolawani mase firfiak sarkar hian min beile thaina tur thil ti suala nei chuan natakin kan changlet leang hatibok Netanyahu chuan tunhaya hian Iran le Hezbollah tahi ama zong aya chaklo zokin kan siam toa keini chu chakzokin kan injin tharmek boka masian mani laka kan beina hi ala top lawani ti kapuanga nikalda chungkhan Iran le Hezbollah ta chuan equation thar kan chunga nga antuma chung an thil tum ta chu kan tan pomjam thei ani lowa Lebanon le Iran atanga Israel bei chu an thil tum mania bei thei tura anin ngai boka mase chung an bei sei ta chu athleng lowa athleng ngai don bok lowani hati Israel hian mani in veng him turin dikna fam kim manaya chu dikna kan nei chu atul danang piangin kan mangang Israel mi pui du tak teu hei hi ka hril chewni ka thian pa President Donald Trump ne na kanin biak na ka soyang chiani hati tichuan Iran lamin Israel hian Hezbollah hote Lebanon ramchunga abeileni chuan Israel ron noile turin indona kan lokir le donani tin han lo tiam toa tichuan Israelin Hezbollah firfiak polten minron beileni chuan Tehran khopuya beipui thak na kan kalpui le donani tin han lo puang ve boka chung in vaukan na te chu bo chetani meka Israelin Hezbollah firfiak polte Lebanon ramchunga natak takin anwai chunjoma Hezbollah firfiak polte poin Israel marlampang rambung thente targetin rocket le drone te akha tokin anon kap chok rang boka indona chok chok le theitu trigger poimo tak mai chu play ani meka voin hian Hezbollah firfiak pol infrastructure poimo tak tak te ti chetania Hezbollah operative anti Hezbollah firfiak pol member hengemazat tha ani to bok ani voin lama the Times of Israel in live update anei dan chuan US Vice President J.D. Vance chuan Fox News host Jesse Waters nen incom na hanaya heta hian Israel le US chuan indona hian thiltum le ngaidanin nanglo anei thinani ti asoi chuaka United States le Israel hian ngaidanin trom thiltam taka kannaya mase kan du dan le tum dan inanglo te thil thren khata ombuka Israelin Iran laka athil tum thren khat chungchanga President point chiang taka soina halo nei toa Irana United States thil tum ber chu Iranin nuclear ral thua manai thailo nana malakania chumi konga chuan kum khat le chan ve kalta chung hian President Trump chuan thiltam tak atitoa malak na le lotlina thatak tak po amhuto boka mase US thiltum chu Israel hian adu mai thaya chutiang bokin adu lo mai thai boka mase bulpui bera chuan hei hi United States of America tana thil thaber tura kan ngayani hati homzia bera chuan US hian Iran ne na hinram na thuthung siama Iran uranium thitfim sa te lak chua Iranin uranium thitfim na atho chu kumtam tak chung tolsan tura inram na thuthung siampuyan tuma mase kan hrefo tonga Israel hian Iran laka hian rin na chete po anghat ngai lowa Bloomberg chuan US thiltum hi Israel chuan adu tok lowa achan chu Israel clearna tang chuan Iran hi rin tla kanilowa firfiak polte thlop tu le tungding tu ania kumtam tak kalto tangin bumna thu bak Iran hian an soi ngai lowa anin tiamna te anti hlotling ngai lo boka heiwang hian President Donald Trump ngai poin JCPOA hanti Iran nen nuclear chungchanga thodun na tura inram na thuthlung an saina tangin aloin nudo santoa chutianga rin tlak ngai lo ramlaka chuan rin na Israelin nga atum lawani ti ansoya Iran atang hian thil thra lo her chok tur chuan regime change santi
Iran ramro rel tu tele hroi tu te thak thleng lok na athleng lo chuan engin remna po siam ni ma sela Iran atang hian thil thatluan tling engma alo her chuak don lo ti hi Israel chuan an ngai dan ani hanti heibaka hian The Wall Street Journal chuan President Donald Trump po hian tumtam tak regime change chungchang hi Indo tan ma tang to khan alo sei towa Operation Epic Fury tran ani tang khan Trump chuan Iran laka an thil tum te soin Iran ramro rel tu thak thleng na regime change te Iran ballistic missile program ti top tele Iran hi sipai omlo na hmuna siam demilitarized thlengin a soilanga mase tuna chuan Trump hian a boipui ber chu Indo ma boina ommialo Strait of Hormuz Indo ma anga hon le theina tur kong azong meka ti chuan hemikara hian Iran nuclear program chungchang hi a boipui tel boka abak adang zong war golanga halo saita hi akal tlang puingam lo ni na hriatta heiwang hian Israel le US in kara hian in mu thiam lo na lian takauma tichuan US in trumtam tak a khap chungin Israel chuan Lebanon ramchunga beipui thlak na lian tak tak ground na le van boruak lampang atanga bei na te akal puita ne hanti tichuan The Guardian chuan voin chanu dar ni le achan ve harik ma deu that khan Lebanon khopui lian tajinga apanga na tair khopui chevela strike an nei zo nuwa le President Donald Trump Iran deal chu anai to hle ni tia asoi mek lain Israel sipaite chuan tair khopui atanga mi puite in thir chuak turin evacuation order anti chuakani ti an puanga The Guardian hian an report danin IDF te chuan tair khopui chunga chengte Christian quarter te potelin kem le ache vela chengten hena vaukhana man mo thak tak anti chuaka arang thayang bera khopui chung chua sana zarani luipui marlam pang panturin anhriat tirani hanti tichuan thu chuan siam atanga darkar khatvel chau araltia Israel sipaite ancha chhuak zuita Hezbollah ho mun tam taka hanin khurna khopui lian tak mai tar khopui chunga air strike anaita building lian tak tak te bomchimania voina tar khopuya Israel sipaiten air strike anaina hian mi pariat nunna chan khriat ani towa mase The Guardian chuan chetna thandan le nunna chan zat thi confin fia thailowa civil defense Southern Lebanon lamten an report danani hanti heibaka hian The Guardian hian an report chunjom dan chuan President Donald Trump norna wangin Iran nena Israelin beina chu ti toplai lokri ni masela in beina lian jok le hlom jok chokchok thai khopin Israel chu Lebanon ramchunga natakin acha chunjom jela hei hi Hezbollah firfiak polten Israel marlampang rambung thente ron tarketa drone le projectile thran khatte anon ka deu rangwangani antibok hetiangani meklai hian The Guardian vek hian live update anei danin President Donald Trump chuan ni niemo ni thume mo chung velin Strait of Hormuz chu zalen takin hon ani mai thaini ti asoyani hantia Tehran nen hian inrem na siam hun tur chu anai to hlea inrem na siamani chuan ni niemo ni thum nu velai mo Strait of Hormuz si zalen takin hon thei ani kabei seini hatia tarmaka JFK airport a media tenena hasoidanin inrem na thuthung hi sign jo fel ani rolin Strait of Hormuz si hon ngal ani dona inrem na thuthung nuya nuclear ral thuam Iranin amhan ramti sakani don lo hatibok The Guardian chuan trumtam tak alo sei photo thinangin President Trump chuan kan kalanga rang takin Iran chu kan bom thaya chu kan du chuan olsam takin kan ti thaya kar nemo kar thum velemo kan bomani chuan engma anei tolawang mase thlatam tak chung chu straight hi ain hongdon lo atia Iran hi nasa taka kan bomani chuan mitam tak anthi donani tuin nge chutiang chuti duang kai chuan katilawang hatia tin bom puakaya nasa taka thilti thaijok document chu sign kantum donani hati mase The Guardian chuan President Donald Trump hian Iran bom matum lawani ti soima sala athu soi kalphung jongjong atanga halan dan chuan Iran bom hi adu lo tak tak lam ni lowin Iran hian kong thajok zo turan naya Indo na hlom takle mitam tak thina ron thlen tu tur Indo na chu chokchok lowin remna le muan na nget tak le felfai tak mi puita torna thleng lowa inrem na thuthung manga buena jongjong chin fel na tur kong chu Iran hian ron zo turin akawanga angai theine hantibok achan chu inrem na kongjonga hinbiak na kalmek ti chethai tur khopin Israel le Hezbollah firfiak polte Lebanon ramchunga le Israel marlampanga te nasataka online beimek wangani hanti